Oriya TV West nashimira mnonga yawashyireho kandi tabaruka weekend yebare kugira bamo yebare kuba washyireho iki program Reeba Ahindugire kandi ebereho buri zoba rya Sunday ku Gashahina kutitana uziciro kandi ijegarwamo izoba ryo rwakabiri shamukaga gwihango aha program yeji kuwa kwa watu gita ko murondo go kubanza yatubantayayisa abantu batarukushana kandi nko bitosho kungambira buri muntu wori kureba nabaye nembozi kandi mbozi ye wajihurira to kwasaguma ko kwabura nambwenu erizo banaza umwanya gwa kweta Nyakariro muri Kashayo muri Bugangari kandi Rujumbura district ne ya Rukungiri yataayayira omukazi enkwatabuta omukazi manzi omukazi omweziriki otari wabutosha ogu ayineme dari nkeshatu aha magaraje eyajwiri no kireba ngogu no mukazi atari waburijo umuntu ayineme dari eje yona jijwire no kimangwa ine cyako wakozire umuntu ogu no retired DHO kandi ni senior nurse na nemidara jijwira akabukora yabo mushaho yakuguka yabaranganwa necajwarire nemidari kandi umuntu ogunire Canon nobu yakozire byemerumo konka omunyikiriza yagerera ihanga ryabo omugasho kandi yatungana n'ekitinisa cyo bware Canon omuntu oguntakusibizeyo nayetwa Rwabahima Florence Birinda reka mwakira ha program ndebet Komujuni kandi nkunda mnonga nakushemerwa re Canon nashemerwa ushema Komujuni ninjira nkwete rya Canon habo kuba niryangwa it's okay take heart nashemerwa kureba kandi nashemerwa kugira ngo atutwara mahanga agarukungira out watwara out so twenzire tubanze twakumanya amen twenda kumanya wanyu ninkahi abazire bawe nabahi kazarwa mwaka ki dere tubone kongerayo okay abishemo nabaramusyo mu izina rya Yesu Kristo mukama witu Rwabahima Florence Birinda nigo mazina ganje nkazarwa omucyaro ekibakweta Migamba omuruka gwa Mabona omugombora ya Rukiri omu district y'Ibanda ebiro 18 shahi 2 zekiro nkazarwa mbarara hospital ebara yanje njine ogwe kaguru mwaka ki 1950 kwezi kwa mushanje 2018 yes akire kagenda ho nyembabazi echo 1950 nchibanche mayisa ngo hato ine myaka nshaje right yes keta kurebeka ho kozire bugyo ki na nembabazi arhanga ushimiye kubo ine cyama konka nembabazi arhanga tuisha kwa twachimanyira ko no rero ga nembabazi Norembabazi zitahantu nizitumara twena konka hariho bo muntu urukushanga yarenga hambabazezo yagire binde biyayongeraho so lifestyle ejo tumi nembabazi mazima yes chonke ejo chonka nazo nisimwe kandi mbwe amen abazire banje tata bakabana bamweta Rwabahima na Saneire okay owatwirwe umururu kumurwenda nshanju nena okagabozirwe 50 yes omugurusi yatwarwa nshanju nena okay mama bakabana bamweta Grades Katuzi nawo watwirwe 19 nena figa ya kaneje kwinire bihango byo kugishikaho tindu kwebwa kugamba hari mukatata nyina barongo vangirini tebatambirwa nawo watwirwe 19 nshanju 19 na mushanju abazire banje abo bashatu may God bless them as they rest peacefully okay yes so ukurujira hato kuwagambere kirebeka ngo kazarwo muka area extended yes mwenere mu nyoko orukurengo omwe yego so ukori umwana wakangahi omunda ya mama nkabandi omwana wa kana ninye bucuranda
so nyoko nawe yabari umukazo mukuru ni niwe yabira ari umukazo mukuru. Okay. Then omunda yasho omunda ya tata imina ibega omunda ya tata still ninye nabire ndi omwana wa nakugira ngo omunda ya mawe tukaturi abana bana ndi bucuranda. Yes. Then harsho hanyuma yanje hari abana mushanje abankurasiri. Okay. Abana ba mukatata bakaba ari abana mushanju konka abana bashatu bakatwarwa mwe n'abana bana baro. Okay. Muka muri abana babishiki nabojo muka mixingire muta omunda ya mama tukaturi abishitwenka kandi omunda ya mukatata hakazamo abozo bashatu omwe yatwarwa konka babiri baro. So mbwenu ne basa kuba niyo nshonga ya retiro mugurusi yashwero mukazo ndijo kugira kurigiriro mbunyankore kurigiriro mbunyankore habo kuba bishikino bajyango no bacho Ruganda. Urwa Ruganda ki nyowe ndi omuhindura wo mutezi abatatiza bwenge omuzoro gwitu nengabi endahiro yitu nombar guturahira nabojo. Bitabatizi echo batekateke sangu tumutiza bwenje ne akuba ekigambo mutiza already automatically noreba ngo numutiza konka mucheza muchindura ngo tumutiza bwenje abatiza abayatizi tubatiza bwenje Ruhanga ubwita kabutaho buruho kandi tubwonka no mu mabere mazuma tukura tubwine Yesu atubasise imbabazi za Ruhanga abatatiza bwenje mazuma nabahura. So mbwenu omurukura omugurusaka omwene kayanyu ekeri ya muringo ki omubyentasiya ekitine sacyacaro ensekane bagamba huki mukakura mu bantu bamuringo. Amina. Tata akazarwa omurigara Rujumbura yabumbeire umuruka gwa Kainamo. That is Bushenyi district. Yashomo bushomesa bwishomero. The natural teacher. Okay. Yatandikira Mbarra Junior, which is now Mbarra High School. Primary school. Mbarra Junior hati nabwonu. Tata niho yatandikira kushomesa ishomero. Okay. Kuyaruga Mbarra Junior yaza Rutoma Primary School. Kuyaruga Rutoma yaza Ibanda Primary School. Iba kweta preparatory. By then akabakiri omushomesa wishomero. Omuriyeje myaka ejo bamwiha Ibanda bamutwara omuruka gwa mabono omurugombora ya Rukiri iba kweta Mabona Church Mabona Primary School yashomesa nkomushomesa but at that particular time batandika ye kanisa tata bamuhindura no mushomesa we kanisa. Okay. So niyo nshonga habwencho wanyu hari Ibanda kuyakorireyo. Yes. Yasharaho gura ye kibanda yagumayo niho yabonire mama yashwera niho yabonire mukatata yashwera. Okay. Mwasharaho kuba abanyibanda ite twaba abanyibanda. Alright. But ecyanyuma cya tata kirikinamo. Okay. Iyo bashwente bona bagumire. Alright. Abanyaruganda bona bari nahate bariyo. Okay. Yes. So then mama we nenzarwa Ibanda na mukatata nenzarwa yabuhwejo. Okay. Yes. Mwen hati automatically okazo mwishomera abo kuba hati wori omwana wo mushomesa arukushomesa abandi takubira kushomesa abi. Yes. So washomera nkai primary. Ntakarigira hari tata tata tiyakoma hari echo mino hairo yabo mushubuzi yashubure feza efeza kandi yego efeza obwa kagitimba nkai yagitimba muri Ibanda nanye nkamukwasa nkatimbaho nawe na izoba rimwe tata kandi nyine myaka mushanju nkacendekereza tata ntuzaguze feza Mbarara akatare kakakaringayo kakakari Mbarara aho mbahindi. Yego.
so ibandano batimba yefeza na neza ibandano batimba yefeza buheje batimba feza ikicuze batimba feza uko niyo tata yabire nakora business yo kushobora feza. Okay, so akatare bakabaguza abahindi bakana baguza abahindi generally so sente zakanya mukayanyu zakanya tata kuyaheze byo kushobora kuyargom byo kushobora feza yakore duka yagire duka sente zigihira mu kushobora efeza. Okay, tata tiyakomaho UPC yo kubanza tata akabari general secretary wa UPC yo kubanza nkore yone. Okay, hati ukungaruka ho kaca hizina ryawe ukaba ari umwana w'umushiki ukabasota kutunga izina ryasho abo kuba amazina agabazire gakagakira kutwarwa abojo konke uko ari umwana w'umushiki njije ashita kugira ngo ushoka kwereza izina kubahereze ku nzara nanye nimpurura ngo tata nakugira ngo ndi umwishiki w'izara rya kana ninjira nho yatungira kutekateka ngo tiyabona mwozo tata ngo niwe yampire ryizina atoga umwana wanje naza kweta Rwabahima. So mwene muri hima abwenshi izina rya Rwabahima habwa tata iki yarutungire nabwo nkahurra ngo obo bazara tata shwenkuro rukuzara tata rugaju akabaje mwire amarwa garmo bwoki owo mugabe wankore yamushanga hi kuyabiraje mwire amarwa garmo bwoki tata bamuzara ngwija yashanga tata zirwe yagira to gumwana ni Rwabahima habwo kuba biru bakabana bagemurira akarugero mbahima kugemura amarwa garmo bwoki icyo nanye nkakigambirwa umugabe yamuhemba njaka muhemba kandi mwenu ubaza kumweta mwana uko ejo niyo origin ya izina niko bari intebisi. Okay, so was on primary. Yes, primary nagishomera Mabona Church School eriyo muri Banda eriyo muri Rukiri. Nashoma ekibina cyo kubanza icya kabiri icya kashatu ukatandika ishomero rwingana ki kabanyine myaka mwenda mwana wo mushomesa akawatandikiro cerezi kabanyine myaka mwenda ningano ubwiro bw'abana abato bakabatandukana n'ejo myaka nkwenda kutekateka kandi tindafire kuchondoza konka nkatandika P1 nyine myaka mwenda. Okay, washome bina bishatu nashome bina bishatu omu Mabona Church School abo kuba nho nibyo byabibiri harye ryishomero na ba ishomero yabeterire no Mabonwa Catholic Primary School konka by that time Catholic Christai apana mushanje no mukaga bantu arachubura Primary School. So okabo hingura ishomero kuri hihi tukabana tugatana nari otambra tukabane twatana nari konka nkatwarwa Cyubura Primary School. So wararayo ningo kogenda burizo bakigero garo etamu yo kubanza ne ya kabiri nkarara omukayo musheija aho umurege no mukazi we Paulo Sabiti no mukazi we Beatrice. Tamu yo kubanza ne ya kabiri abo kugira ngo hari. Yes. Then tamu izakuratira tamu ya kashatu rangaye bare kongerera imbabazi narabata ku rugo mukaya mama kwikacyubura mbahiri 10 neza ni biro mukacece mahiri 10 ni biro mwaza oko inabandi oko tambura wenka ogo mweto abugwihireho go kugira ngo ugumize mutambire mahirezo zoni zo abirnina burizo mama kabanza yanshendekereza netara ye no muhorogo
Nomuhoro. Yes. Akabanye musya sha munana. Kandi twatine sha utambuze sha iyabira mayangu ni sha munana. Ayumusi. Anshendekereza. Kabanza yanshendekereza sandezi ishatu continuously netara ye no muhorogo. Omusande yakashatu rukariro rwakane. Aha yaburiro tambuza. Owabuze Yondi yo ninyirukanga ningenda nkorati kuza kureba ndeba mama ntakumureba. Kandi nkaba ntino kuntu kubasa kugaruka nyuma abo kuba eshaha za headmaster barahukwa mukama mumpero mugi shahi biruwotare harinyiriro kabano kareba so nyoni rukanaza yishomero nakwate shaha irizoba nashoma naheza omwazo nataha unashikira muka mama yangira ati mwana wanje nduhire amaguru ganshoshokire mwene nyencha kari nja kwimusya no genda so buriyo bwo musiga wakemerera akarwa yayemerera ya decidinga kwemerera nyo atangambire nagenda kandi akabashikiri abo kuba kabanshendekereza mbisyo mukanya akabanshendekereza mbisyo mukanga kabaganda that is near Rohoko ataha kwate emfukaye agenda kwinga Murangara Murangara very far place konka shwa katafutina mu muhanda ningi uko tafutina kashi kayabira ino muhorogo netaraye kabarye manze muhara wabahera omwabazi rero ko taha omwazo nyirukanga nta echo wachikora kumara ubwire burukwingana ki etamu yona yakashatu abwenchi warugire kuri yehi wabire nurara tamu ibire zahuye bekandem ofutura wabandi hakakurema bekandem okay washaraho kutaha nata so bwanyuma ye nataha mama yanje atokarwa mushomero tata atokarwa mushomero abazire bakabari karonde tubyo kushomesa kandi tata tena kujangwa kari mushomesa bayidani nangwa kaye byo kushomesa yabirigiremo yayitandikire businesses konka bakambende umwana wabasho bari kumurwenda hatu bagenzi babo kuzarwa nabo kukuratira bo bakabarinka ho bwiro my immediate babira bo kubanza bakafata indi kubamanya my immediate una bene followinga he has so rest in peace mera bukamukongo by then akabari omujunior junior secondary akana kuchira munonga yakana nchiza kugira ngo eriyo notandika primary emyaka mukaga akabari Nyakatukura by then primary school konka ariyo mu junior nomanye emyaka so bakambararayo iwo kanarara na umukaya abandi so bwanyuma yogo mwaka ye matamu yakashatu urukutambura ogendo mukiruma omnyekiro ngariko mwazo mbona nduha hariho nangwa nabo bangwero mu muhanda abasheyi aboza babene batekateka ngo babasa kukore bari kwenda batege bito mu muhanda ebiti nabiguruka neiruka nabasiga nkanyencha kare narabo mu kishaka akari yo muhanda kanagura bo mu kishaka nabo tuwatina tinatina nagenda naye no mwazo naretwa ekishaka naye tahira nagumza munahese okahanguriye manze nchoyinire na medo za shaheji the last day ina mazire P4 Chubura primary school kuna benindwa Chubura ni nshuma omukirimire nakwatwa omushuje nashotoka narabo mukirimire natandika kutemba kashozi ndaremo zikaziri nkashayi 10 naza hankungu yo muhanda naka uniform kanje naye byambera nkanta kine tindabaze kurenga batiruhango ko una kujango nemba uri kutemba ruhoko ndi kutemba ruhoko okay za leta omuntu wembabazi bigambirwe Bible ngo Musamariya omurungi omugenzi rwakatitiba may his soul rest in peace amen akaba nakora buremba nka community office nasindike gari yashanga kana kishomero kari hankungu we ningira akasasa bwakana ndiyo muka uniform kanje ka Kibura primary school ya mshana gwantiri ya ntorotora
negari ye yansindikiriza yambisi ariho ko mwirwara twashangira omushaija bakandi bamweta Musoke yakoma akasamo meta yakanto mukwafu kuyaheza yakarigira ati ati omushaija atoka umwana yabasigize dakika ibiri akakaba. That was the end of my life. Nakora pusinga nkagaruka kugira obwenge hanyuma y'ebirebi konka kirungi rwakatiti bari kuza kumbisya roho kakaya amanyire ndi umwana wo ukano kigamba bakaba narwo witu mwene wakamanya akana argo witu kana hingura witu nazo so yatwara message yagambira abazire banje bija speed banshangara hoko iyo amazire nanye birebi bibiri ntakumanya ife ntakumanya ruguru nabo bategerize nguho here I am tukahwa mukama nayo ba Yesu yankiza atyo omwaka gwanje gwa P4 na guheza ntyo ruzazi siku zizire ni jampikire nyowe nagira nti if education means this ejenako to hero with it. Yes, wagambira abaziro tumwe tinkigaruka mu ishomero nkamare Sundays ibiri ntashomero kumuruka kwa P5 ebiranga kore bikutangaza kabanje nje muri ratata cyamsha na burizo nabuga no mushisha akandi bamweta Kahonda nawe akatwaro may his soul rest in peace yandeba ati dori ko takwega ati nintekateka ngo kuraro mu maka kakurema ati reba mabonwa kasoriki ate kibina cya katano kiruho ato ijo humuruke Kahonda wakari mu katuriki bishija wo mutaya cyaro tijo ogambire cyo kureta ishome ati wonozo mu bakaturiki swata kwikiriza cyo no kigambota natwara tate byo kurya namuhaya arya nakwata umuhanda nataha kuyabire nija kurya cyakiro yabugana de berese mu mai yabugana Kahonda ebibaganiro utambuza kunka yamuganirira ku P5 erya kasoliki antware yongirenda uze kushoma nze kwega tata kuyizire akabara umunywano wanje every day ninye nabire mu bugana kuna mbugina hari umuhanda hari toki ateza Kahonda yajyango zo kwega akasoliki ariwe P5 kuyayiko mu kibuga yaramusya mama atoga umwana bajyango umutwara mu kasoliki mama tokwega atemfuka nayo kere mwe sente. That was my mother's answer. Atemfuka kere mwe sente ati nama yango hatabo conflict of interest twateka twari shano kano makuhinga nyoka kayarebire emikono mirunja rubaju mwene kindi kumanya education ya mama enfuka ino mugacho empindo ino mugacho enchindo zino mugacho ekaramu ino mugacho so ekaramu wa mama kere number 4 kunka number 1 eri enfuka yet tata number 1 ne karamu kandi ebyo nkani mbe bamanya habo kwa tukatutura ntuganira nimbe bamanya hati tata kuyagamba mama yagambe enfuka twihora twarya egizoba mwana wa mama nkagire emico mbi inshabara hanga nsasire tinda tegwire wanje tinda tegwire abo kwenda kwekarakasa mama kuyategwire yatwara mu kiyungu nawe uratata ntuwanse gaha inchakariti nkwiza kwega mama ntakuza kunyikiriza mwenyo iki naza gukora naza kuzo mu kisenge nye bitabo byanje na uniform yanje noza kunshanga ifo mu rutoke kanga kutegura urkwenda ka space na nasho omugurisi yagamba ki tata kare munywani yazo mudiru tata kabare munywani wanje nkategura nkese wanemwe nebindi nijana kwate bitabo byanje mu kishenge ne uniform na torera nkoko tata kanshanga nkifo kuifo muhanda mu rutoke omukashesheshi naye mukasheshe tata kana raraduka akana raraduka
nanjye nagenda twayigendera Kashayo yanyebembeza yantwara mu Catholic Primary School cyayemo n'indakika n'itanu twatwashyireho bakuha mwanya kutwahikaho twashitama headmaster akaba atakizera akashanga twashitamire headmaster umwami akireho aruhahurire master kireho webare to bring me back to life as far as education is concerned. naye bari kuyahikanabuza tata ati kandi shi atoreta umwana tata ati nareta umwana twonkuta muto mukereziya atotamshomese sapuri atotamshomese dini no manyisa obwiro bw'edini keri yekiza ubucyango munonga kityo mukaga no mucanjo mazima headmaster yikiriza master kireho we yakorese ubwenge obwa ruhanga ati mugurusi ati nyoba kanyegesa umwana kumwigiso kubara no rujungu tata tukandika nico namuretera atebye dintine kibinkwati natandika mabonwa Catholic School on P5 ni wabori omukristayo wenka niye nabantu zo mukristayo mugombora yari kiri kushomera mishomero y'abakatolika. I'm the first Protestant child kuzo mishomero y'abakatolika mugombora yano yari kiri. Okay, so washom so nasho wahendera bina nasho ma P7 first nito bapaineya umwaka gwanye ngo bapaineya gwa P7 ma Catholic School. Tata yankwata umukono yantwara kakoba TTC nakora interview nahika ebara hano bagikwasize twashira gate ateza mwana wanje tukuza kushoma bishomesa kashaka kutwarira shikora interview ushomesa kwa raya batarkwenda niwo wandeta hati wabondete iri ate nakugira ngo waza garuka repeating P7 tindongireho kumbuza nakwata muhanda twakomuka umwaka kugwatandikira na repeating P7 program ya ruhanga wakanagimanya bigambirwe ekitabo kya Yeremiya inshura yo kubanza urunyirwa katana ruhanga najya ati iwe ati ntaka kwangira nkakumanya na repeatinga kama ya nahika banyeta bwera nyanyi secondary school buriya okota tunjire max nunji nkabanzine kandi tata tarantwire umushomesa kandi akahika kanyaye kashata bwenchi kora wabo okozerejo mugo kubanza nabwo wabo utagira umusini kana kugira ngo tata kangira ngo antware kakoba kushoma ubushomesa so interest yeke eri obushomesa do I know kuyahikire yahindura timing yego ubwanyuma yo mwaka hatwaza bweranyanje yes washoma yo bwire burukwengana ki nashoma ye myaka yanjye 3 so second robwiro bwekeri emyaka 3 ni kugambira abantu orujungo orubonire amwe senior 3 drop out kandi keniyo warasini yafonka jeza haba hochi abuncho taraheze sini yakana sente zikabara oh dear abo ko abandi bana bakaba akata chubura kashi abana bankuratiri so konka kasta ukashomera bweranyanje nkashomera bweranyanje emyaka 3 yona yanjye 3 naje ahachara abantu bakutina otambuza ati nkumanya konka at least kinabempura ngwabo nabashomera at least nkachura yes ahi waraba ngwabo nabashomera ngo nabashomera makama yanjirire mbabazi na rugamusini ya kashatu muri ko kushoma kwanje kwa sini ya kashatu nabona yo umushomesa munywano wanje misite namu eburit sherede akana tushomesa mathematics esente zo kunshomesa zikabara second tamu bambingana garukomuka na hamarebero bishatu kuzobona gakagara mino garuguru kunashira ishomera yanje ati konka no basa obutagumiza mu kaza senior 4 ukazumu HS obusukuru fees atanika kubura uri secondia ati to taking course nyencha kare ko ruboruho ukagumiza mu kashomuka heza
nkabandi member wa Sculpture Union bwera nyange twagire conference na bisunsa ubwo mukazi niwe yantwiri asenteze kutwabetoro na bisunsa yajatiriza nkutware na Mirembe twaza kushaba na Mirembe akaba ine kazi ni sister we akaba ari metroni Mengo Training School ya ikutwabire turi mu kanisa ya twabana ya student nansi bizire kusho yanyereka ati don't you see these are nurses and they are very smart and they are lovely and they do good job tumwene tuwaza kwishoka shomo bunansi ono ko tiona entaringire health sector kashoma midwifery certificate hatuzo fees zo kushoma ubunasi zo wazarugahi government campaign bakaba takufayo wano rugambe binachi akugira ngo ukori hagati ya O level tabarachfiro by that time nabasini yasiri bakandi babikiriza government campaign nashoma nahezo buzarisa bwanje natunga certificate ombintu byona wa preferring obuzarisa ahabwe specific rokendo obuzarisa kuba to explaining washoma obuzarisa no bunansi uko ecyo rukuba cyo rukora yona horera mutima gwanje gwakunda obuzarisa wabana bo washoma nibwe natandikiye oka training akumara wire buri kwingana ki myaka 2 n'icyo so kuwaragireyo bakohereza nkahini imagine ngo wirobwe bakamba bohereza narigireyo bampostinga Kitagata hospital bakani batha transport yo kutwara rore naka yes bakha emotoka rore tamwe byawe na nemotoka nche yo kushitama mu iwo mukozi eshokobo ine biri kwingana che bibene biri kweta at least naza ku reportinga Kitagata kabanye ne kitanda cyanje no mufarasi gwanje ne shanduku yanje ebe byazarore ibyo bikatemba rore nko mu road washitamo motoka yenje munonga bamvuga bampisha Kitagata hospital eina asavingire nkatanika kutunga omushara gwo buzarisa 1999 1st June ko kwishukaje ubwo mushara kangu ingana ki ubwo kubanza zikazi game twaro mushanje nakakaga zikastar sente nyinji muno emitwaro mushanje nakakaga wazikozesa ki hakubanza nango nkazitagura konka tiristi ezo sente evidence yinyine nkagaruka nyuma abo kuba tata ko yahereze kufa 74 obiro bakayafire yakafa 74 omurimo kagutunga riyari 74 tata kafumu kwa ka na June 1st na abo mpaka sawa government bambi first born wa my step mother akabari on P5 mbona mshara gwanje gwo kubanza one key area kahera abana batata school fees bambi ko taragusisire umushara kagero mugashoma and I thank God abana mushanje bona nabari abafire bona bakashoma bambi because first born wa step mother ne teacher by profession and she has a master's. That's nice. Okay, nabandi bona bashoma bona bakashoma nabatwirwa bakashoma bakagenda bashomire. Okay, wakora Kitagata nakora Kitagata Kitagata hospital kajikora imyaka yanjye 20 kongo muri ejo myaka 20 nkabo mwana wishomero washaraho garko mu ishomero kongera habwegese yes nayongera habwegese nashomesa na my late sister
konkanyo wabere nakukira bukuru wabere nankira bukuru wamugarura mu ishomero namugarura mu so mwene kitagata yashoma yatunga omunasa kayine sente nyingi midwife uko yine sente nyingi zo kweshomesa kakwata n'abandi ezinabere nyine ruhanga kanyereka ngo nshomese abana ba tata na my late sister nangwa n'abandi bingi bo Ruganda n'abanywana banje ebyo byona nembabaza ruhanga amen konkani nshimira mukama but at the same time nanye nagoma ndi umwana wishomera okay washomera hi abo kuba nakugira ngo nkataho mu service nyine certificate ngire kurugamu nyine masters na post diploma yeberagiro kandi post diploma nkashitamo mu class na last born wanje degree yanje mwaka gunazwirire mu degree abana banje bashatu first born second born third born tukagraduating abone bambi kandi hagataha ineho hagati ya certificate na degree ineho za diploma zanjye so kano shomera nkahi omuri kitagata henyine hakari mu ishomero ukashomera nkahi diploma zanjye ibiri nkashomera murago eyo buzarisa neyo bunansi eya public health nursing na gishomera na Kasera eya health administration and management na gishomera Mukono University. Okay, ezo nza diploma? Izo nza diploma. Bachelor's? Bachelor na ina gishomera Mukono. Okay. Yes. Masters was shomera he? Online. With Manchester University. Ukashanga nibishashe bya online. Bikabigumire konko mwahira mshwera. Bikabigumire konko mwahira jirata amshwera. Abo kuba mind yanjye kagira ngo nashomere nshome no mabazungu bine kiteka teko cyabo nare ikigambo cyabo the sky is the limit konkanye je tiyo simu yanjye it is the brain which limits. Yes, that's true. Yes. So washoma nashoma waheza omuntu watandikire kukora ine certificate watunga bachelor diploma azina watunga bachelors watunga masters and a post diploma. Yes. In law. Inashtamira mu class no mwana wanje last born akabari sadia nanye turi hamwe mu class ye ninjira akakweraho cyangwa apana it was too much my concern buzuma one key ere tukwezanira twaturi hamwe akansinga pepe ibiri nanye mwe naje musingamo ninjira hakagira tunosinga tumwe shtormawe koko wotansinjira girote. Okay. So menejo so kuwaheza wagira ngo kitagata ukamara imyaka 20. Yes. So bwanyuma y'imyaka 20 habaho ki now ntakaregere kitagata nkiri kitagata hanga niyo yamperire omushishi rwagati y'imyaka 20 aho so ko mazire emyaka engahe muri kitagata rukuza kutunga omushija nkamazire emyaka 2 uchiri akademwa hachanga omwirwariro no yerabamo jire uniform hajro waketa neko kangaya akaba ariyo mushaho mugenzi wawe akaba nakora yo kumuhandiki omwirwariro tugambire je ejo encounter hakabaho ki ukamara wire burukwingana cyo murebire urukumuteka ho biteka birungi akagambira bwa nyuma yo bwire burukwingana kimwe tutero mbwijwire ngira hakabanza haho umwaka ariko ronda touch dina hanyuma yo mwaka hanyuma y'imyaka 2 aho nanye niho twikiriza yine akari umuntu wa muringoki aka obwiro bwo ko ine boyfriend oko ryaho ruwenka orya hakora nibihe bya bimbigendo misho magara gawe
mwene bikwatire nebyo kugira ngo boyfriend pana magara ganje bikaba bitari mu bingi koti ni boyfriend bikaba bitari mu bingi omwana w'emyaka 25 otine boyfriend okaba no kibarota nimbasa kutaki explaining aje konka abo kuba emyaka yanyu nkaba nyine mfumo yabire ya Rujiro wa mama yabire etumani ne yatumire nasi basirete ndi life yanje mawa kangira nkorye cye wariye kintu cyo musheje umanye ngo wahaya amagara gawe kandi okoti na kwaya amagara gawe kwaya amagara ganje kandi nkanta kambuzaga kwaya amagara ganje nikimanyisa ki njoka assuming so obwire bwanyu abana bakabashwerwa kare ebirebi yo mushino gwa kemyaka 3 no kweyongera matine boyfriend ni kirebeka nomu yakabi ebireba bikimbashwerwa bakora kuzire mukaki konka obwire bwanya myaka 25 abantu bakabata kugambura ngo gwira amahego tiwaze none mayisi no kubura nkanta bihura kozi nyowe lifetime yanje wemba bazamukama I don't know mwena bashiji tuwaze nani issue oko ine character ya muringo kori omushichataro kugambwaho omushicaro kwemanya okor social amazima gasharire one chikonde mugere okano otera kandi Kristo Yesu yes mu lifetime yanjye tari umushije yakwija kambehera tugo mukaza karya sweet yanjye mazima naraka kwata kacumu kanje naraka tambara kanje no mazima yes okaboro no nonsense mbeno nakugira ngo mawa kangira ngo tarige kintu cyo musheja rero kahaya amagara gawe mweno wayirinda icyo kintu kikaba kigumana ikinkanga hati nkiyo umuntu wabatwiro bwiro tarukwenda boyfriend atine cyakwatire baryaro baju omushija akakosa bigambo ki kwangura umutima gwawe ati nimbasa kutaki explaininga konka hanyuma haho iriho nk'emyaka nk'eshatu enyuma oko hari omukazi akija kuburira yaruganya kaina haizoba rya Mothers Union wakana amanya yashome bigambo byo mu Bible okutandika enshura ya kabiri Rwabahima kusia Rwabahima bagwijegize ranga yagwijegize go muntu yamwihamoro basho yahanga mondisho kwiyasimuka ajya togo no mukazi ayeto mukazi abo kuba nigufari yanje mbeno mukazi ya tukaba tushitame no mushija wanje may his soul rest in peace amen yagira ati sebo nsasire kandi ndebo shitame arubaje rwa sister Rwabahima niwe mushija we ati ati namwe nigufari yawe rikaba ryabire ribanda nicyo wagirire kuri hibanda ukareta kuno maybe igi program ikabe yaranga nuko cyabiri ni kwende kutekateka konka no tari yanje nyo ni tekateka ngo naburyo umwe program ne yaruhanga okay konka sho mundebeka tutakatire hebyo moyo nebyo mbere no banzo umusima ninga sho bundo umuntu obora kumusima so akakusiraki kabari yo muyonjo kari very smart kandi ayine bigambo biki kota kunda abantu bebigambo bingi iwo bwobaho gire bigambo bingi ninga biki nangwa nyonyine bingi nyonyine bingi so yokori omuntu ayine bigambo bingi nyonyine bingi nabyo ni bija tibikwija to everybody no bho genderire yes okay so mbwenu omushija kugurira birabo omushija kutahomana ki kuza kwikiriza ku mutwaro wanyu
akakusaba mukabitwaza mutako cheap akona mukora ha workstation emu ndio muzarisa wari omuhandiki w'irwara konka hariho obwire bwashikire banyeho mu maternity bantomo OPD kandi akaba na kwata ebihandiko bya OPD mwe ningiraho niho twataganire muno kuganira. Okay. Mwaragaho mwazo wanyu bakwinjira bampinjira nango byo kwinjira ibyo nebizire bwa nyuma abo kuba nyowe kuza mu bushwere bwo kugaruka mu kanisa mu buteka mbire mazire myaka 3 so mwe nyondi omukazi wa roadside konko muri ejo myaka 3 yes Yesu akanjirira imbabazi amen abana bonyine bona nabo mushijomo yes so mwabanza mwatura hamwe abo muka konka bakimanya enshonga kwabo kubaye bakubuza enshonga yo gukora ubushwere official ukogire bota ninga bazire bakata kuchfoka kabana bakimanya konka nyonka za kweshanga nashanga mfumu y'abanyankore bo washwera buza owahinjira araguza mwintinda aragwize nashanga omushija yabiraine abakazi abutaramanyire okay aho nakimanyire mind yanje kweri ayo no bastiru oborode ko atungira abana ninjira no kugira ngo kotaho omurayifu yensi otabirumu so okota kumanya ngo hina here birukorwaho mbeno cyabanza cyantamu kasikamba mugenzi wanje ahabwe nshonga y'ubwire twabasa kwenderera izoba mbwenu nyikiriza twenderaho kandi esabiter kwija ayitwa koma hati niho turatandikire nandi bet Komujuni kandi omugenyi wetu nere Canon Rwabahima Florence Birinda owa Nyakariro omuri Kashayo omuri Bugangari ishazane rya Rujumbura kandi district n'Rukungiri mbwenu bwahati reka twenderaho nandi bet Komujuni nyine Emmanuel mucyungu sa kamera Gerard Katsabe n'abagenzi bitu hatimi yareba Ahindugire mukama kundindire katurebane esabiter kujisha